Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam jong kakinhon Tremon Ngobha kibakintop yaka ARC Foundation, MSNP Plus, MUF, TAG kiba train kabenta kabha kamiat jong kibre kiba rengkat baru kenyang HIV kiba D-drug kilami syakhamat ban pensngo syalaki para breo halor kumno banyo ikilat jing sumar halor ka jingpang tuberculosis. Kini kinongelam gile atho baki don ki dawai batmai ya ki balatip kum ki 3HP ke badai ki dawai banyada na jingpang TB. Ya gini ki dawai ke sarkar kalawan ra banyada ya ki ba rengkat baru kenyang jingpang HIV ban lat na kabangat jingpang TB. Henry kum bakalong menta ki pat ba kim yo jingtip AA halor kani ban kaliang katanat ke kot ke khia kam a jing shai bha halor kani. Kenang baki break badan yo kenyang jingpang HIV kin yo ya kalat ban pendon kam ya gini ki dawai. Tuberculosis preventive therapy kadai ka therapy ka ban prevent ya ki beri ban ka ban yo TB. Nama ki buna ni hanya po India ban po state ki beri ko iba don jingpang TB. So mga muta kadon TB mo ini expose ban salah mga ini imdan TB. Ini la ban yo kan latent tuberculosis infection dah. Ini kuno ini dah yang ada kita di artli treatment IPT but TBT. The IPT kari isoniazid treatment therapy. The uni udah wae bahap di sisni, way sisni harun rio benai dan dijajah kes abdi kendai benai. Ini wan hang ni menta ban ong ba kadon sokoi ke treatment bahap implement ham borok ki district jonga Meghalaya ban chef no show 3HP. The 3HP part the compare with new 6HP untuk badi bong angkan isoniazid badi manas ni new 3HP part habis tang way ke way sisian citayo way dah habis hadu kerat tayo tangmon kanong tang kerat kuli the compare with new 6HP badi habis matas ni hadu ndro bana jadi ndro bana lang anu sispa par yang teka ke benefit new 3HP yang kibrio ki badan jingpang HIV. Kalau kita adi bau dawai HIV, indi somni ni dawai penjadai di man mangasi. Kalau pil bodan lagi tap so dawai, kumki beri bertikian, kumki beri kiba don cancer patient, kumki beri kiba don silicosis. Itu kiberi kita kan nuju pang kiba ada habdi dawai di badan, kumki beri berdi drugs berdi OST. Tikan di somni IPT, habdi mangasi kalau jenjang lagi. Habdi man kasi di somni dawai di sok dawai. Tidak shift dari 3HP khamno aram ini. En kinong air khamsok, en kinong shembu khamsok, en ke treatment ru khamno ploida. Jauh ni dawai ini ngiyo na boka National TB Elimination Program. Ini dawai ni kum ke Meghalaya ini ngiyo kejelah kepada bok. Nama ba jauh ni dawai baru kari kejelah apa kari dia kayo. Maybe kedang juna ki yedo ni ke Sepon Northeast Sarai ke Meghalaya, ke Assam, ke Nagaland dan Mizoram wilayah di Lawai. Tangwat hari ini di Northeast States tu tang kendiat di jelah di wilayah di Lawai. Kini ke Lawai ini ke procurement ke vision juga dari India. Bernamba kini ke central procurement di Pasca state sama kebah kini implement juga kini ke UNIU 3HP aman ke district. Ni kumki beriu bahem baru HIV balik ni kuat ni dawai kalau kuba iba zion zayan nya yom ba namarkan kamduna kata kapil bordan ane kejingbo dawai kejingdi dawai aman kesni and plus ka research ka pani ba uni 3HP ude combination jombo isoniazid baru rifampicin ka pani ba uni dawai ukam long superior bani kini ki dawai ada TB. Te om tangi kibri kibahem baru HIV, nama laba kibri kibahem baru HIV kilong purun haman yo TB. Basically minta pini beha aman ki hospital ba ada kibri kidon HIV hi or kidon TB hi doktor department test HIV. We are very prone man yo TB. Takana mi ba bagini treatment maniada do TB ba bahkan kalau ada nak bawa kejelah ni, kemen peran ni aku boleh ya ke National TB Elimination Program baklala penandra yang ni dawai apa kejelah kejongi, lagi kirpa ya fungsi department, kita boleh menteri, aku ban penyo ini dawai yang ni, ke Max,
kami kelai Control Society ka National TV Elimination Program jo kami kelai ngibah nak kaseng ke jongi bakinya trailang nama as of now ingin pit ni ibe most of the time ni tray bila ka jong independent ni tray kamdan ka tadi ni trailang takadau pun sin hi nimyo jintip but let's say hi ka lembaga ni ka press conference tu kani kan long ka media advocacy but ka media awareness nang mengilaban penyo jingkip ya kibriu di badan boda jadi ba kalakdon ka kajing edan au TV da kidawai ki ba klan ki ba long ki ba kham no hak ti dungin jong ba kham bes ki ba kham bah na ba kham bah ban yu dawai ki ba midi adon ju banai ni dawai le ngidi tang lai banai ba kawi ko ba bah kalong ki general population namarman kai kalong ki khasi ke jongi na try kita dai ki lapang TV ki household contact di bangyong ki household contact itu ki bala juri ki beri badan TV itu kilong very risky lah kilong high risk bangyong TV to itu ki jai prior ki lani ki baik betul ma ki la ban access you ni dawai ya apa jai teh sa tip begini ki treatment kelas dam benar full scale kembang dan kam jelas tilimba kani ka media advocacy bagi media awareness ni kwa ban kentu ki beri berjalan ni bakin lada kidon kontak bakin kidon TV patient kila bande cek mo ki PHC CHC senang bakin ya dai TV nama yang berpegi mentang ke India ke namwan hakmati nak bayar dai berka burden jong ke TV ke timbun TV te ni hari ke jelas dah ke cindon jong ini dawai na suka ban tertib bagi dai banya akses ini dawai dai banya di kena bakin lain nak kena complication. People don't have to die from illness that are preventable and treatable in mata kapor. Nomor bon nak iskum senong kendong ina yosno bedo bayang TB iberiu yap nak lagi complications bami nak TB. Timenta nang lemba kali ke la pakai ke gor bangiwan mata press conference. Nipa manitu iberiu ke bila ban yada lagi nak jimpang TB. Kadon kidawai kadon kilat singeda semua kumki noksong snom do kejelaban lecakman ban lecim kini kidawai buat hadu kali rakenti ke bamentaru kumancia tu ni kumki civil society buat ki PHID group buat TV society ni dak thok sepo ke Johnson and Johnson bagi dei ban pensangi no ya kapiten abaya dei berui dawai TV ubarama beda ku lain so beda kiu lain. Nama bapa Peter jom ni dawai, naga Johnson and Johnson kan put how ni upanai katratrik aku lain. Uni dawai nama kat bapa lain ke Peter ki generic company sedang ki company kimpat yo bansna. Takadau ban yo uni dawai TV kamtam ubangi penangkan menteri MDR XDR TV kalau berbicara ini nama uni dawai dah merema kan di dolar su kita law dulu tampoi hadu araja dolar. Da hapo India ini try niyo with concession try niyo ini dawai for 60 tablets niyo pembahasan sampai 1,000 ye. Kalau tempat yang bahangin niyo access ini ki dawai TV kum beda lain. Tak ada dam mentahi competition joni kerana serta India baru si director Johnson and Johnson bah tim desu ban beteng ni kapiten kenapa bagi generic companies joni kilaban senai ni dawai bat ibrio kibayo jimpang ku XDR MDR TV tu kilaban yo ni dawai kan long hakador ba dok penila na phone nama reba mentahi kalong tak rem bah ni dawai tak ada ini penangkam ni kelat pakai kupon menbetik si ibrio ba ni dawai banyada TV uban na kejela joni but itu kibadai dan point di dawai sekipai ba atarai they have to take more proactive steps nama ba so far min padi badan ka awareness ado mata jing sisa kejela joni kumki National TV Elimination Program kumki wiki department ki dibensim ka kajikitli pan penting sekipai ba andre ado mata yang penting baru uni dawai ka unit 3HP combination jong isonia Z baru rifampicin neither have those combination they are very effective in preventing TB tersium ini kamu but sekolah banyak long begini trailang baka kejela bat kinong tray juga National TV Elimination Program begini di Unidawai kenapa TB burden harus stay jungilu kan duna nama baka kejing semua TB mangitit is very harsh tapi dan kamban di Unidawai. Kalau persen
free malam proses beliau ini apa pasti ya ka percentage ti nam natip kanu umur kanu persen ki brio ki yo ya ka TB dan ka HIV and then we tip about 16 to 21% we are prone to getting the infection ya ka everybody kan kum ka WHO pada CDC hiti obat ki ka India kalau manjan man ki brio ki don kata latent TB infection. Let's say one manga maki mentar ni dan TB tambah kata TB kampat it has not kampat kelalong infection kampat manifest yang dia bukan TB. They banong ka percentage ibrio badan HIV but ibado ka immune system the 16 to milong very prone bahaya ka TB. Ya ka percentage tinggi tambah number one cause of death for people living with HIV hapori India one apartheid barokoi. The number one causes of death for people living with HIV kadang-kadang ka TB, tuberculosis. Kadang yang kau meeting ni, bah akapun bangidang advocate ada hapling bangidang yasad bagi district administration bagi manra ini dawai dia hantar mengintip bah 3HP dan hakabaning kong ngalong nongkuno kusno arkatin nama aku nu tahu dawai lapoi dan batik and they hadir bagi district TB officer jangka Jaya Hills. Ipintip bumi dawai udan tinggal ada dia keren berki tinggal aku mencikat dia nama hapon non east ke state Meghalaya ke day ke state hapon non east ini day ke state ke Beningkong banyo ini CHP ini lah ya keren berki te hak apa sedang kadon ke kejingar tertin nanti National TB Elimination Program ban sedang ini dawai nama kadon ke side effect berki beliau berki dawai HIV and ini dalam pen hari ini side effect nama 90% ibrio bagi HIV hidi yang tahu DTG based ARP umur ubadan udara trigravid tang 10% ibrio kibadan bagi ARP kimlah bandi unit dawai dari 90% ibrio bagi dawai HIV yang mau pasti jongi hidi yu dawai ubala ban cukup sub nak berkomplit ubala bandi lang baru niu 3HP ni ladan kejing ekran bagi hindai kumba ceklong ni ka ni bini people who are more proactive in kami trailer jong kini ki line department kanang bagi ni kidawai nomor kini kidawai ki debandan yang diberi ki bayam bagi HIV ki debandan apo ki ART center kanang banang tu ke kilaban yang ki beri badan HIV hindai ni debandan ma ki beri badan TV kimla bagi yo niu dawai bagi TV dewan store posisi melalui TV ni lah syukur ke balayo. Tak kalau ni dan kami screening, ni dan kami test kembali juga ke TV, ladang ni dan ke TV ni lah bagi dia dawai. At the same time to reach the general public through this, so that this message go to each and everyone. Because this TB is one of the main killer disease, and this is highest burden in our states. So if this 3HP is given to all the PLHIV, because this is the program which mitigate together to control and to ease burden for the people living with HIV. Because as we have already shared, that is only 3 months, and then once in a week, 1 tablet, and if that 6HP, it will go for 6 months. So some of them they could not continue because of this long period of time. So we are advocating and also raising this awareness that it is safe for all the PLHIV and also household contact. And in the loss, when there is no effective vaccine, there is a preventive measure, and this is one of them. So this is one of the preventive measure, because some people who are HIV positive, when they go for testing, they seldom test positive, TB reactive, because of some reason. That is why everyone have a TB bacteria. That is, we call it latent tuberculosis infection. So for anybody who are HIV, they are compromised because of their food, maybe related with the food, nutritional, or maybe so many other reasons. So this 3HP is given, then we are
protecting from getting infected, and also we are giving a more mortality rate for people living with HIV. So this is just a message and also awareness.